Belren News. Mafhungo. Rotshidzwa Maremba. Ndo livhuwa vhukuma zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. Minerala ine ya shumiswa kha u bveledza thekinoḽodzhi dzi lwaho na vhubvisa gese i ya shela mulenzhe kha u tshinyadzwa ha mupo. Izwi ndi u ya nga ngudo ntswa nga vhorasaintsi vha ḽa Japan u bva Tohoku University na National Institute for Environmental Studies kana NIS. Vhorasaintsi vho shumisa satellite na u guda ha mitshini u bveledza mapa wa ḽifhasi wa fhethu hune ha khou gwiwa hone minerala. Vho sengulusa fhethu ha migodi ha zwigidi zwa fusumbe u mona na ḽifhasi vhukati ha ṅwaha wa 2001 na 2022. Zwiito zwa migodi zwo vhanga u xelelwa ha vhupo ha maḓaka vhu linganaho na Beijing. Bammbiri ya tsedzuluso Mapping Global Resource-Driven Nature Loss in the Mining Sector from 2001 to 2022 yo gandiswa kha dzhenala ya Nature Communications. Zwinwiwa zwo ḓalaho swigiri zwine zwa dzulela u nwiwa nga vhana zwi nga vhanga khombo musi vha tshi aluwa. U ya nga ngudo ntswa, u nwa zwinwiwa zwi fanaho na dzhusi dza mitshelo na nyamunaithi tshifhinga tshoṱhe zwi nga livhisa kha khonadzeo khulwane dza u vha na thaidzo ya mutsiko wa malofha. Iyo tsedzuluso ya miṅwaha ya 25 yo shumisa data ya vhathu vha fhiraho zwigidi zwa 25. Ngudo yo gandiswa kha dzhenala ya Circulation nahone yo rangwa phanḓa nga Yunivesithi ya Toronto. A guma ngo rali mafhungo e nda vha farela one nṋe na vhone kha ri ṱangane tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Looking for the taste that keeps everyone coming back? G. Potter Archer. Made from the fresh mangoes, picked straight from the trees. Every spoon is packed with delicious flavor and the perfect spice. Whether you're buying for your family or starting your own archer business, we've got the perfect size for you. 1 kg, only 60 rands. 10 liters, 350. 20 liters, 650. And 50 kg, just 855. Visit us in Newcastle Central. WhatsApp 076 035 9915 or call 065 988 0317. G. Potter Archer. One taste and you will want more. Imnandi Kulu. Zwino ri tshi khou amba vha nga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai vha songo tsha ṱwa vha tshi rengwa nga ṱhoho lini. Belren Brands i hanefha tsini na vhone ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belren Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓiṅwaliselaho. Are you a survivalist entrepreneur in the Vemba district? Belren Brands is here to back your hustle. Get a loan from just 500 rands up to 4,000 rands designed to grow your business. All you need is 6 months of bank statements, 6 months of sales records, your South African ID, and proof of residence. Apply today on WhatsApp 07201958843. Belren Brands, empowering entrepreneurs, building communities. Terms and conditions apply.